大家平安，大家baik tu soka jam-jaman nama katinana sulivat. Saka tu soka jam-jaman aurita supuina kaino atsemas imazai tua ipurai imazai tua tiroa sulata imazai tua pitua kayang patu tapuru katu shiva kayang 希伯来书3章7到19节。拜。Namaya tuazwa akai nuatala paravacana vavak. A maya tucu wa adau no remandamun tua kai ni maju. Maya kemudusudusuran nanu warung. Anamaya tua zua no dinalungan tua kinamali noa cemas. Anu kiniringavan tua cemas tua zua adau. Kai sareran anan namun. Kumali ya nama patsuna nga anu svalitan tuaku kinudan a sepata purwa sabil. Kilingau sakamaya tiamadu wa dimadung tuaku kina mali. Manasika na kemina mali yaken tua marka cau-cau tua zwa. Sake aivu amaya tutsu. Tiamadu inika kipa seet a kipa rai a napatau vari tuaku paca cekat. Pai ka kemina mali-mali akan naki etses anga akan a maya tutsu inika angata aku aka kuri makaya asmazwa tiamadu itua ko pina dere aparau-rau ta mangwaan inaya abenci. Labtek ipaporingavu ula nekano ita numun no nakuya-kuya varung. A inika masaru sa pasuliva yanga tua valalu ta cemas. Ula nekano sekaurau itua pasari-sariu sa mekedusur a warung ita numun. Ka izwanan na zwa pinaka tutsua adau ulamuna a namar papupisu-pisur toa ada vanga. Pai nuta kini pas itana pati matsuvung a zwa ta warung a kemala masaruan a nakemasi patagi. Namasang sarasara titinanga iten te kiri situ. Pai, maya tutsua zwa a vinicikan, tutsua adau no remanda mung tua kai ni maju. Maya a kemudusudusuran anu varung. Ana maya tua zwa amavana no dinalungan tua keminamali noa cemas ayah. Timaima azwa na remanda tua kai noa cemas sa inika nakibarai. Aki inika mavana zwa a cucuren ni mosi ya nakemasi itipudu a marka cau-cau a mapulat. Pai, aki timaima azwa a kina mali-mali noa cemas a sepata puru a sabi. Aki inika mavan azwa marka cau-cau ana sepasari-sariu sa sezal-zal a matsai i sarera. Au azwa inika uri pasa zwai nangata itua apina dere a pararau ta mangwaan. A inaya a ki etses aki timaima. Aki inika mavan azwa inika nakiparai nga cau-cau. Pai, kemelanganga iten tu inika sinibara sematwa pararau tanga mangwaan. Ayatwa inika namasaru taya maju. Aicu kai noa cemas sinvici kima zaitwa 希伯来书3章7节到19节。Actually now kini supui na nga gemalo.
督促个jam-jaman asini putarwan tianujen，记得当初的信念那样，记得当初的信念。如果我们能够坚持当初的信念，始终不变，我们就是基督的同工那样。希伯来书3章14节，希伯来书作者劝勉那群在困难中信仰受考验的信徒，希望他们能坚持当初的信念，始终不变。换句话说，作者希望他们可以坚持初心，在信仰上，这是一件不容易却必须的事，因为我们常因环境变迁、时代改变，以为要顺应时代、赶上潮流，而忘记当初的信念，失去坚持。Sinaya dan tintu saka jaman-jaman na paupupicu, sakale katina na marin, kapatagil ay chua ta saruan tua ta cemas. Luka mawa na zua ta patagil kantong, azua ta saruan, azua ta mipicu le ta yau. No ta limin na zua ta saruan ta yau. Kumalia matay no ta parutan, kumalia matay no ta sisrapai taramai putin sakamaya saka panecu sakamaya tuazua asu saruan kapatagil sinaya tanutin tutsua kadaman saka tutsua kadaman na sinipa kinimen tanujen。我当初成为基督徒的信念或感动，是否依然存在？那是什么？我当初成为基督徒的信念或感动，是否依然存在？那是什么？ Sinaya tanutin tutsua kadaman anama azwa sukina saru kapatagi laya sini pas semarau tanutin azwa su kina patagilang masaru izwanan aya tanutin apa semarau 是否依然存在？ Sine tanutin sakala tinana kinemunam kinemunamia gemalu atamara cidilan ayakana pas semarau saka kainuri。主上帝，求你帮助我，让我无论在什么时刻都能坚持当初的信念，不受利诱而偏离，不因困难而气馁。我要依靠你，信从你，重新得找力量，坚持所当坚持的。Mali-mali ni kakilian ti Yesus Kristus, mali-mali su paupisu, mali-mali su timia kita nomen orina makia mana kipaparanga za parorau orina makia na mipisu ramen sakana makaya manamna 坚持多了你是个saruan tian suna kana inuli saka mali-mali lasu kinizang tusuanya kini adavan anya sensengananga anya kemudanga anya binarungan orina makia na mapaseet sakana makai na sulivan sakana makai na masirvan na parorau te kana kiaum mali-mali akan inuli kata sungadan Yesus Kristus amen mali-mali tu sa kajam-jaman na makatina na sumupu sakana makatina na sulivat ayakana pasamarau taja 平安